Abantu bakithi okunibingelelayo ubaba uDokotela babesizwe bajabulile ubaba kaNomcebo ubaba kaSiphukazi ubaba kaZibuyile umkhulu womfana umkhulu wentombazana indoda yonkosikazi oyedwa hey this is baba uDokotela abona lento ukuthi ushadile une stress angisho lutho this is baba uDokotela fanele uthethe kahle happy at home happy at work happy everywhere asibonge baba uDokotela namhlanje ngifuna ukunika ithuba ukuthi nilalele isihloko ngisiphethe sithi Ahura Mazda ya kodwa ngisacela ukunipha imithi yesintu ewu3 kuphela ozofunda ukuzakhela wena uyisebenzise izokusiza le bhuku engibheka kulona ngabhala ngo96 ya 96 lidala kodwa ake sibheke ukuthi ngangibhala ukuthini la asinga ngicela ukuthi sakhe isiwasho nje senkosazana umuntu mefuna ukuthandeka athola umsebenzi into zakhe ziphile into zakhe zenzeke angeke ngibheke umuntu othi baba Dokotela ngiyafuna ukwenza amakhambi but angazi ngizokuqala lapha ngibhekephi lesiwasho enginisona ungakwazi ukuthi usenze usidayisela abantu because it has been approved asingabazi it has been approved senze usidayisela abantu banike nje ngabo 800 sizobasebenzela wena ukuhlanza lesiwasho ukuthi about 150 rand but izingakunika plus or minus 15000 if usidayisa nika ithuba lokuthi uqale ibusiness yakho uye ukudayisa ama product abantu awuzothi umsoxabana nabahambe ekhuluma nabe ethi wafika wena ungena lutho manje usuyinje ubaba Dokotela is your father ngikunika into ezokuphilisa thatha lesiwasho uyosidayisa siyasebenza sesiyasakhaka usiziba Royal Blue hamba uye pharmacy uthi ucela bakunike umuthi kuthiwa usiziba Royal Blue bakunike uzeneke iwumkhando lemithi bakunike uzeneke bakunike ingoba bakhosi bakunike itshe labelungu elpink akube yilona eliningi by far ilebela 50% mase ke uthatha lo muthi wenza njenake NB 1 spoon bilisa ugqume bese uyageza awuphalaza lesiwasho trust me this ayikho into esingakwenzela yona ayikho into esingakwenzela into oyifunayo sizokwenzela sona la ngizokunika owesibili umuthi ukhuluma bakuzweke lo uma ufuna nje uzokhuluma nabantu abantu bakulalele thola ke umuthi esibiza ukuthi umlomo omnandi thola umuthi ekuthiwa umzongwana thola umuthi ekuthiwa umabubane thola isikhwehlela sebhubesi basikala ngo50 rand yasithola thola isikhwehlela sebhubesi thola ithambo lenyengelezi lento ke lena ke uyayikhotha uyayigaya ihlanganisa umsusu uyayikhotha uma uzokhuluma nabantu abantu bathuthumela bavume yonke into othi uyayisho noma uqamba manga udayisa umshwarensi ibhano yini kodwa nje uma uyokhuluma uyoshumayela uyokhuluma nabantu emakhosini khotha lento labantu bazokuhlonipha then ke mase ngikunika ke umuthi omumbi kakhulu isichithamuzi lo muthi uma ufuna ukuthi indoda ilale nawe kuphela ufuna umfazi alale nawe kuphela angalicabangi nje ukulala nomunye abe umgodo onganukwa nje angacabangi nje kube wena kuphela olala naye thola ke imfe yenkawu thola amafutha enhlwathi thola umnembo thola amafutha emvubu thola ingcalamathela inhlobo zombili thola amafutha embulu ntheqa nawe emvubu amafutha manje sengawe embulu thola umuthi esithi umaliliza musu ufaka inkosazana thola umlomo omnandi thola umabele ejongosi gcoba lo muthi esithweni sakho sangasese uma nizolala asense logama lo muntu ke ugcoba nje la kancane lo muthi lo hayi ngeke aphinde umeke walala nalo muntu boxabana ngabaphindi babhekana lana nje sokenzela ukuthi abantu abahlukane bangabhekani kuphela njalo behlukane nje bangabhekani abhekane nawe kuphela lana bengikupha nje imithi yesintu ukuthi nawe hamba uzenzele kwakho ukwazi ukuthi isikhuluma ya ngeke ngakhuluma kakhulukazi ngitshele inkosazana inje inkosazana itshele isifungo itshele isimemezelo itshele isembulo stone of the revelation inkosazana kamkhulu leli litshele ngilikhiphela umuntu methu umuthi uja unawo 950 rand ngizobe sengikuthumelela lento sithi isandalwood ngicela lento ungayikoyithenga uzoyinikwa yimina nginesizathu esihle kakhulu ukuthi ungayikoyithenga lezokunika lento lena lana ke isandalwood ngimise amatshe ke lawa aba u4
lamatshe umuntu usiyafundiswa ukuthi wenza kanjani ngawo uyafundiswa nje ukuthi uzokwenza kanjani then umuntu kodwa othi kunezinto afuna ayishintshe empilweni kunela efuna khona ingilozi kaMkhulu ukuthi imvulele khona ingilozi kaMkhulu la efuna imele khona methi sithi thina shaya amaphiko ongilozi siyazi sikhuluma ngilozi kaMkhulu asikhulumi ngenyini mesithi shaya amaphiko ongilozi shaya amaphiko ingilozi sikunika ke ijeke layo ke inkosazana bese ngikunika iphayithela lo dokotela 950 rand bese ngikuthumelela ngendlela kaPep uzokwazi ukuthi uthole ake sithi uthi into kancane la umqaqi ngikhiphe umqaqi nge1000 ngakhiphe umqaqi ngo3500 ake ngihlukanise lento sinomqaqi ojwayelekile umuntu bethi babudokotela ngiyafuna into ezingathi ukunyakaza kancane kodwa amandla anginawo ngikunika ke umqaqi nje lo ojwayelekile ka 1000 rand bese kunika ke umadlozana wemali uqala ugeza ngomqaqi kuyimanqusisa ugeza umadlozana wemali uyageza usogeza ngomadlozana wemali insuku ezu4 once a week kodwa uma uthi ufuna sijule sishone ngaphansi komhlabathi sifike lapha silahlela amafojari mase sibhala yonke into eplangweni sibuye lapho sesofunda whiteboard sime ngeqiniso mase sikunika isipeleti sokuthi namhlanje ayishintshe impilo yakho ngikunika umqaqo ohamba wezele esidulini ufika ugeza ngalomqaqo esidulini ugeza uqede uma usuqedile uma usufonela ekhaya uthi abakukhiphele umuthi lo obusha ebhakedeni bawukhiphela ngaphandle komuzi uzosusa imoto ke lapha esidulini noma uza ngenyawo usehwalele vese uze uma ufika ekhaya awusangena ekhaya usugeza ngalomqaqo wokungena ekhaya ngoba labantu obukhuluma lapha kubona esidulini ufuna abangezi nabo afike ubageze ubashela ngaphandle bese ngingenwa ngaphakathi usuyofika usudla ke usugeza ngomadlozana oshuthu ugeza esidulini ufika ugeza uqede ufake wenza yonke emkhuba khona mase efike ekhaya bakukhiphela amanzi ngaphandle ukuthi uyafika ekhaya ibhayide selibeka ngaphandle lamanzi usufika usuyageza nje ugeza labantu labo kade uphahla kubona esidulini usungena ngaphakathi ekhaya sekuzothi ekhaya ke kuseni uma uvuka nje lingalanga lingakaphumi uvuka ngabo 5 ngabo 4 yogeza ngani ke manje ngomadlozana wemali umadlozana wemali ugeza ngawo ekuseni lithi meqabele yapha umlango uyageza ngoba nebusuku la lugeze ngomqaqo ukwazi ugeza la lugeze ngomqaqo uzogeza ngawo ke kuyagezeka ke futhi amanzi asuke efudumele kuyageza ngawo ekuseni 4 days siyenzeke lento oyifuna ngoba lento ozifuna wena ufuna ekuthwala ufuna ukuthi bese ngiphinde ngiyithinteke lento le sinalento lena yesikhafulo somndiki kanye nentombi kayibhinci uma ngikunika isikhafulo somndiki su1500 untombi kayibhinci u1500 naso siyehluka kukhona esika 12 kube khona esika 15 kodwa umuntu ukufuna kokubili uthi babudokotela ngicela ungithumelele isikhafulo somndiki kanye nentombi kayibhinci ngizokunika ngo2000 rand kodwa uma ukufuna kuhlukane ufike uthathe lo point yakho kuzoba u3000 kodwa uma ukuthatha kanje kokubili untombi kayibhinci isikhafulo osalomuntu wena ofuna asithi lo muntu uyamfuna kodwa uyasaba ukukhuluma naye uyamfuna kodwa uyasaba ukukhuluma naye into oyenzayo ke iyodwa uyamkhafula athi umeqala ethamba umuntu usufaka ke manje ke untombi kayibhinci usufakani ke manje ke untombi kayibhinci ke manje untombi kayibhinci usokwenza ukuthi kube lula kakhulu lo khombo ke sikunika yona ke ngamalini ngo2000 rand kuphela kunommeli lana engifuna ukuthi ngeke ngimfonele sikhulume izinto ezakhayo sikhulume izinto eziconstructive simbiza ukuthi ummeli bathi ubani umpumelelo zikalala ake simfonele sibothi siyamthola yini ummeli siza ukuthi sizomthola yini zikalala mase ngamthola futhi sizodlulela phambili ake sibone ukuthi sizomthola yini uma singamtholi uzongena wena kule number ethi 087 265 8426177 then uzobe usuthola ke ummeli lapho ungakwazi futhi nokum WhatsApp ku 063 747 3848 lapho ke zikelala attorneys ake sibone usiyamthola yini ubaba udokotela baba usizwe asicela ukukhuluma nobaba uzikalala uyena khuluma ubaba udokotela sekuyi-channel ababa udokotela njengamanje silalelwa abantu umhlaba wonke amagumama nomhlaba mesikhuluma ngozikalala attorneys sikhuluma ngabantu abakuphi nendawo la eThekwini mokuthi bale eThekwini noma eMaritzburg noma kuphi angibingelele baba udokotela baba usizwe bakhuluma ngabantu abaku 7th floor
number 303 lapha eDurban Club Chambers mohamba kalumgaqaqo uSmith Street usuka eMlambede manje nayo indawo yokudayisa ukudla ngale eceleni umgaqo omncane nje mongena lapho kulo mgaqo ungena eDurban Club Chambers uyo7 floor uyakwazi ukuthi usithole sabakazela la eceleni. Sibonga kakhulu ukuthi entweni ozenzayo ukwazi ukuthi uzimise usinike ithuba. Into ebengizofisa ukuthi ke sibheke zekalala. Sifuna ke sibuke indaba yokuthi uma umuntu eboshiwe njengemsola njengesuspect but efuna ibail wonke umuntu kumele uthi ayithole ibail iqala ake siqale sithole lapho as a constitutional right wonke umuntu kumandatory by law ukuthi ayithole ibail. Laba basuke bedeserve bayakwazi ukuthi bayithole kunezinto bezeke idabwe enkantolo suke zokhombisa ukuthi wena ikhengethi ukuthi ibail uyithole lokho umsuka wakhona vela lapho constitution yethu sokhumbula ukuthi yasho ukuthi cha wonke umuntu unelungelo ukuthi athathe njengomuntu innocent noma umsulwa up until inkantolo iziyenze determination ukuthi yebo ngempela wena unalicala ukuze wenze lokho ukukhombisa noma uyapplyele ibail yakho kufanele usubmit affidavit noma kube wena ozoletha ufakazi enkantolo omkhombisayo ukuthi uyicandidate yebail yini na inkantolo izobisithi awumchazeleke izikalala ukuthi mangufuna ngizokuthola ihambile ne-address yakho yohamba yo-verify usukhombisile yini mhlawumbe ukuthi khona ama-assets onawo eNingizimu Afrika usukhombisile yini ukuthi khona iy'ngane ozondlayo uyasebenza usebenza kuphi uma kuthiwa ngiyakufuna kwenye alternative address kuphi la ngizokwazi ukuthi ngikuthole khona uma ngabe kuthiwa uyasebenza uhola malini ngoba ngifuna ukubona uma kuthiwa khona makhokhe imali yebhili ozoyithola imalini kahle kahle uzokwazi ukuthi uyi-afford sikhumbule nawo lowo mali yebhili ayiyona imali yokubanisha imali ebuyayo le ngokuhamba kwesikhathi noma kuthicela lapho uma sekuphelile phela kusokuyisibambiso leyo esuke sithi if ungasabuyi kanti bese kuthemba wena ukuthi uzohamba ubuye akube khona into ezolimala yakho noma kube khona into ezokwazi ukuthi uyiprofit ile mali yebhili esokusindayithatha. Uma ngiboshwa isikhathi esiningi ngivamise ukuthi ifoni kuthiwa ngiyibhalise izosala ibhande ekade ngiliphethe lizosala iwash nefoni konke kuzosala la nemali ekade iwallet ebe u7000 rand njengoba ngidayisa ngezicathulo namajini kanti bengenayo imvumo yokudayisa kule ndaba engidayisa sengiyaboshwa ke imali yebail ilapha kule impahla zami ezilapha ngizoyilanda kanjani le mali ukukhulumisana nommeli wakho suke khona bakhona abanye abameli abake bathi cha mina client lami ngifuna ukuthi lize lihlale usuku olodwa ngaphakathi ejele ngizoyikhipha mina leyo mali yebo islip sakhona sobhalwa yini kwenzela ukuthi mase kuphuma umuntu usegregile ngiyobe sengiyakwazi ukuthi ngithole noma izobe singene as part of amasizami njengomnini kodwa isivumelwano ke leso nene ningena kusona enye isebenzi akuzami ukuphumana noma inesihlobo noma inomngane okuyena ozokwazi ukuthi akhiphele le mali yebhili bese uyakwazi ukuthi uphume ube ngaphandle. Enye into ebalekile ngaleli sasilipho ozothola lapha enkantolo yokugqoyisona kade ukhokha ngaso usigcine kahle ngoba masingekho angeke baze bakubuyisele imali yakho ngeke usakwazi ukuthi uyithole. Okwesibili mase kuthiwa usiyoyilanda leyo mali iqala seliphelile qiniseka ukuthi i-ID yakho ikhona ngoba ngeke kwaze bakurefund leyo mali yebhili makuthiwa islip asekho makuthiwa i-ID yakho ayikho noma lo muntu obhale lapha eslipini akekho ekhona ngeke baze banike izikibi i-Department of Justice manje. Ya ngoba bengibuka la kunabantu abathi mebe icala labo lingene icala labo athole adingeke ibail ibe u10000 5000 says example icala lakhe lidonse 2 to 3 years emva kaloko mase sithiwa ke icala lakhe selidonse kakhulu lo mali iseka SARS kwenza kanjani mase ngasakwazi ukuyithola sekuthiwa lo mali leyo isikwa SARS no kufanele bayithole wathi baqede phela ugade mase icala seliphelile bese inkantolo ngeke ngibhalele lapho inkosi yenkantolo ukuthi ibail yami kufanele ukuthi ayiboni kuzobe sengithatha mina leso slip ngisihambe into ke yenzeka abantu abaningi uthola ukuthi islip asekho senza kanje na hamba usithathe makuthiwa silaminate noma usinikeza ummeli wakho khona sokwazi ukuthi ihlale kwi-safe nasefayilini lakho mase kuthiwa icala seliphelile makuthiwa lithathe iminyaka emngakanani usengakwazi ukuthi uphinde uyithole the only time la khona imali ongeke usayithola khona if islip usingekho noma uthola ukuthi kokufana ama-bail conditions owaphula along the way imali yakho wayiprofitha unemode eshoyo ukuthi akangasayithola noma uthola ukuthi ukuyena umuntu oyikhokhile imali akasekho usedlulile emhlabeni then on those basis imali ngeke sakwazi ukuthi ube khona yiko kubalulekile ukuthi umuntu ozokukhokhela ibail akube umuntu omaziyo akube umuntu ozoba ne-access akwazi ukuthi awelanda mase kuthiwa icala sekuphelile. Kunomuntu njengamanje osophongole ingane yakhe iboshela ukuntshontsha inkomo ingazi ibanjwe nankomo ephaketheni abantu basophongolo ukhuluma ngoimigaqo thina sikaze size
thina esise ophongolo ungathini kumuntu osedumbe njengamanje oyizwa into enjena uyacabanga ukuthi ngiyadinga ukuthi ngeke ngihlale phansi nani nginibone ngoba eyami ingane ayithola ibail ummeli uthi nje kuthiwa ayithola ibail uDingane kade ifundisa uthisha inomuzwayo uthini kumuntu osedumbe njengamanje oqalayo ukuzwa umuntu osothukela Ferry lo mgaqo ushilo ngiyaqala ukuzwa uzothi umuntu siyalazi ithe kodwa ngiyaqala ukuzwa lo mgaqo ungathini kuyena ukuze ukuthi kube lula afinyelele ama office ikhona inamba angafona kuyona ikhona inamba anga WhatsApp kuyona mhlawumbe acela location zikhona impela sinenamba entathu esiyisebenzisayo office ukuqiniseka ukuthi ukuxhumana nama client ethu into eyenzeka kalula eyokuqala naye yase office uzokwazi ukuthi usithinte kuyona and then mase usithintile i-team izokwazi ukuthi bese ilandelele udaba lakho ku 087 265 8456 087 265 8456 kanti futhi ukuze kube lula nazi inamba ezo-2 okwazi ukuthi uyifonele ezinye uWhatsApp and then bese uyakwazi ukuthi sixhumane nawe eyokuqala u-064 542 6177 064 542 6177 bese kuba ileyo kugcina nakhona futhi ungenza okufanayo bangabe uthanda ukuthi ufone uyakwazi ukuthi ufone uma ufuna ukwenza WhatsApp uyakwazi ukuthi uyifake yona yithi 063 747 3848 then uzokwazi ukuthi konke udaba lakho sukukhona sukubhekane nayo wazi ukukhuluma ngayo no-contact futhi adinga ukuthi usuke edumo usuke ophongolo uthi cha ngifuna ukuzokhuluma nayo mmeli siyakwazi ukuthi sihlale phansi sikhulume ngocingo sikwazi sithole ukuthi inkinga yakho ingayilungisa kanjani umuntu abosukubhekene nalo thini usinike inamba 087 265 yebo 265 84 yes 8456 yes that's the okay ngazi okay 087 265 84 ngiseno2 mina ngazi ukuthi ngithatha pha 087 265 8456 ayipheleleke manje yodinga impela bese kuba lawo ezothuza ama-cellphone na-WhatsApp yakwazi ukuthi ungene kuyona 064 542 6177 no-063 747 3848 ubaba udokotela babesilo ojabule besikhuluma nabakazi kalala attorneys siyabonga kakhulu siyabonga sinikaza ilungelo lokuthi ke ake sikusizwe ukuthi kwenzekani komunye umhlaba abantu ngempela bayidinga into efana lena njengoba sishilo ukuthi i-channel yenu sizohamba sivule izandla kubo bonke abantu abafuna ukulekelela ukuthi bakhangise imisebenzi yabo at no charge ake sikhulume ngifuna ukukhuluma nabantu base Cape Town abantu base Cape Town abayeke lento abayenzayo lento abayenzayo sofugcina ngayo abantu base Cape Town banenkolelo ukuthi idula zikho eCape Town abakwazi ukusebenzisa umqaqo osesidulini umqaqo osesidulini it's not about ukuthi ngifuna imali ngawo izinto okwazi ukuzenza umqaqo ngoba le poverty okuyona njengoba useCape Town usuke naye Eastern Cape usuke naye Free State usuke naye North West why naye Cape Town awungathi mase sisinikeza into ezothi njengoba usuthi eCape Town hamba ubheke isithi buyele ekhaya uyoyenza ngakini okungcono ngoba asikho isikhathi esikuthiwa into ekuthiwa convenient poverty if poverty at excrement no schedule ngalondlela don't treat poverty as if it's emotional uma ukuthi wena wenza okungcono ipoverty izokudabukela no ufufuza ukuthi uyokwenza olwandle usuke uyokuthindwa amagagasi if ufuna ukuthi uyokwenza endaweni ukuthi usuke uthindwa iraise mekufuza ukuthi ufuthwe ugrowing ufuna uyongena ebhodweni asina complementary ukuthi ayenza kanje na ngoba ukwazi ukuthi no lana awumasajwa lana awuncengo utshelwa into ithonga thina lasinika yona namhlanje ngisinika ukuthi uma uzolapha umuntu ngesiduli akuhambe esiduli akho alternative ngisho ukuthi abantu base Cape Town abakwemukela ukuthi bangama Cape Towners but it is not ukukhubazeka ukuba se Cape Town ukuthi ngoba use Cape Town ezinto okwazi ukuzenza uzokwenza lento eyenza umuntu oseLimpopo regardless use Cape Town if lento ikuphoqa ukuthi hambe esidulini ngiyacela ukuthi abantu base Cape Town abake bashintshe i-mindset yabo is too extreme they're not westerners base Cape Town but sinabo la engabadeni ngalondlela ayikho ifavor esizothi sizoba nayo ngoba sithi wena useke Cape Town bakithi ake singene Ahura Master God is God he gave us eyes uNkulunkulu phezulu kwempilo zethu usinika amehlo
asinika yonke into but into ebalulekile amehlo asinika wona. Ahura Mazda kusho ukuthi uNkulunkulu ohlakaniphileyo, intelligent or wisdom God, just that. Ngoba kwayena lo Jehova lo qhamukela ku Ahura Mazda, kwayena lo Allah uqhamukela ku Jehova. Yabo manje indaba kaNkulunkulu into engeke uzutshele umunye umuntu. Engisho ukuthi Ahura Mazda has gave us eyes. Kunento ozibukayo ngamehlo akho, kunento ozibukayo ngamehlo akho obunga kuzibonela umunye umuntu. Engithi mina kuwena ake usebenzise amehlo akho for the advantage of your benefit. I repeat, kunethuba olibonayo. Ithuba olibonayo alimile liyadlula. Amathuba ayadlula, alikho ithuba elihlehla. Kunethuba okulona njengamanje olibona livela. If ungalithathi lelo thuba somebody else uzolithatha, bese lithathile abangalithathanga bazothi usomathuba. Ngoba bona balithathanga lelo thuba selishintsha impilo yakhe laphilisa izingane zakhe kahle. Into ebalekile ake sisebenzise our eyes, especially our eyes, ukubuka izinto that literally benefit us kuphela. Ungabuki into ukuthi kufuna iqale ibenefit obunye umuntu before ibenefit wena. Njoba uye bathroom manje, you are aware ukuthi you are more likely uya kwi-public bathroom, engase ingabi khona into yokuzisiza laphayana. Anything ocabanga ukuthi la evela ukuthi ngase ngizosengiqhamuka umuntu la udayisa ama-toilet paper abize nje izimanga lithathe lo toilet paper ngoba abaningi la umuya lapho bozobuye sebecela kwena usubahleplela ngo5 rand. Uthi ucela toilet paper athi u5 rand. Uthi abe toilet paper isho mathi yeka bebizo bazoyithatha abanye. Uthi futhi besathi ngiyithenga nje useyadlula ithuba olibonile. Le thuba wena waloku contesta. Yangathi uthi ngithini ithuba olibonile lafika kuwena ufuna ukuya bathroom and awuna option ufuna ube uyile kodwa laba sebeshutha ama-toilet paper wekho. Uma kuqhamuka umuntu ephethe i-toilet paper ka7 rand ngesikhathi uyicontesta iprize kuqhamuka ongayicontest ozoyithatha ongeke usho ukuthi usomathuba ithuba lami ukuthi ngithathe i-toilet paper bekwe lapha. Engisho ukuthi abantu bakithi ake siyibukeni kunento eziningi ezisificayo but uthi ish ngaliyeka lela thuba lafikela kumina. Le thuba lafika kunezinto ngempela ezithi mezivela manje uhlale wena nje yabo nje manje no code 10 wena asibonga kakhulu kwi-Martian March kunento sesikwazi ukuyenza uno code 10 manje una yonke une PDP una yonke le thuba elivela lo driver lasema trucking lamasema family yazi wena uhleli kodwa uzoshawa ukophela August kuqala uJuly sebefaka bonke abantu emafemini uthi ish yazi ngaliyeka le thuba yazi i-Martian March ngempela babeshe endaweni ukuthi ufuna amafemi kunethuba elikhona manje likuhlulile lela thuba leliyana. Ilona thuba ngabe wena ulisebenzisile. Kodwa manje into ozibukayo ukwazi ukubuka abantu ku social media ukuthi ubonile umtsintselo ubusuvela kanjani. Iyona into obuyibuka ayeke into kade yisho bine sense. Khona into abeyisho bine sense. Uyabona ungangizwa ka but this I have to kufuna ngithi kukhona engibaziyo ababekhala ngophalo umthathu bathi akazi bayibonini indoda embi kanje yabo. Namhlanje ukhulume into eyisense eshintsha isizwe sonke. Namhlanje sinabantu abakwazi ukuthi bathwathe umthwalo bagodo ngento ephuma emlomeni wakhe nothi ephuma ebusweni bakhe. Wena wabuka ubuso bakhe wayeka into ephuma emlomeni wakhe. Into ayishilo namhlanje ikwazi ukuthi yaba nesense wakwazi ukuhlala phansi no president, the head of the state, the first citizen of this country. Wahlala naphansi upresident angasho ukuthi ngeke ngihlala nawe umumbi kanjena. Engisho ukuthi kunabantu abangazibuka izinto ezibadinga njengamanje basebenzisa amehlabo ukudivert ezinye izinto. Basebenzisa amehlabo ukubuka into ezingezona. Abantu beqhamuka ngizwe babona uhlanya. But meqhamuka ngizwe bayibona intelligent engale kwakhe. Iluphi uhlanyo laziyo wena erana i-YouTube channel? Ngakini zikhona ngini iluphi uhlanyo laziyo orana i-YouTube channel? I-YouTube channel ifuna uhlezi usoba. Wenza ama-interviews nabantu but at the intellectual level. Iluphi wena olaziyo ngakini? Wena into yazi ukubuka nje la. Lo mfana omncane uKing Zoso nithi nina kagezi because usenza amehlo akho ukubuka lo. Kodwa manje uyazibuza ukuthi iyiphi ingane oyazi ephathe ikhamera ka30,000 yokushoot. Ngakini ingane oyazi egezileke ngoba nithi uKing Zoso akagezi. Engane egezileke enekhamera yokushoot ebiza 30,000. Hambe lapha government ufuka ube la camera phatha ulovana imalini. Cheapest one ongayithola u30,000. Incredible connection hamba uyibheka uthi imali le camera. Kodwa nithi akagezi. Animibuza ukuthi uthatha phela camera yakhe zange ngoba wena ufuna uqala ugeze kuqala. Bheka amathuba onawo manje. Ahura Mazda has blessed us with eyes, but we are using our eyes for the wrong purpose. For the wrong purpose.
This is Babu Dr. Bawesizwe Jabulani Mhlongo. Let's use our eyes for the good cause. Thank you.